Господине Драгаш, некаде пред 8 месеци, на почетокот на пандемијата имавме интервју, направивме одредена анализа, гледано повеќе од 130.000 пати од македонски гледачи, ги погодите сите работи. Застанавме до вашиот совет, до македонците, инвестирајте во инвестицијско злато. Многу ми ме прашува како да се инвестира. Ајде тука да ми објаснимо една минута на почетокот, потоа ќе правиме нова политичка анализа. Mnogi su se nama javljali u Beograd i mi smo ih uputili šta treba da se radi. Znači, suština razumevanja je da se beži iz papira, novčanog papira koji se falsifikuje. Bilo da je to dolar, evro, švajcarski franak ili bilo koja valuta. Што тоа значи? To znači da se beži u realnu ekonomiju. Pa sam ja predložio da prvo da se dignu pare iz banaka. Jer svi koji budu imali novac u bankama će izgubiti taj novac. Stiže veliki financijski tsunami koji će dovesti do toga da će se depoziti štednje u bankama biti blokirani, jer banke su prezadužene i ne mogu to da vraćaju. Znači, prva stavka, uzmi svoj novac fizički u svoje ruke. I sad si podigao to što imaš. Moj savjet je, znači, i ljudi, sve veći broj ljudi to sluša i počinje da kupuje, investirajte u plemenite metale. Dobro, што тоа значи? Например, кога ќе речете инвестицијско злато, Investicijsko, дали тоа е конкретно злато? fizičko zlato, Тоа е физичко. ne papir. Значи физичко злато. Ima i sertifikat. ETF-ovi se zovu, to je prevara. Znači, nemoj da investiraš, on ti kaže ovako, ti uplati pare tu, mi ti damo papir na kome piše da ti imaš zlata toliko i toliko. Ne to. Znači, ti uplatiš novac i za taj novac dobijaš fizičko zlato. 1 gram, 2 grama, 5 grama, 10 grama. Како тоа да го прават? Molim? Како на берза да купуваат злато? Ne može na berzi, to su mnogo male količine Znači, na preko berzi, agenti nego mora. preko agencije. Naši ljudi u Beogradu to rade, ne znam ko radi to u Makedoniji, verovatno će se neko vrlo brzo organizovati. Mi smo povezani sa rafinerijama koje prečišćavaju zlato, znači oni, da bi se dobilo 4 devetke, onda i Turska, Cirih, Austrija, zavisi s kojom sve radimo, i oni iz Dubaja, jedna rafinerija, i onda naša agencija radi tako, znači da se na dan, pošto je to berzanska cena, svakog dana se ona menja, tog dana kada se faktura, kada se uplaćuje, tog dana se odredi kurs, cena, koja količina, i onda ide isporuka u nekoliko dana. Што значи тоа рафинерија? Rafinerija znači dolazi iz rudnika zlata. Afrika, Rusija i tako dalje, dolazi kao što nafta dolazi u rafineriju i prerađuje se u benzin, tako da bi se dobila fina unca zlata. Unca zlata je 31,1 gram, unca zlata. Тоа значи унца злато. I 4 devetke, znači da bi se dobilo. Ovde, kada se pričamo o investicijama, znači kada investiraš, ti ne investiraš u nakit, ne nakit, nego u pločicu, investicioni u dukat. Mi radimo sa pločicama i sad je važno za... Каде има вакви рафинерии што го причистуваат златото? Каде се најголемите рафинерии? Кога те работите со неколку, работите со Турција, работите Абу Даби, работите sa Švajcarskom, sa Nemečkom, sa Austrijom. Каде се најдобрите рафинерии што го причистуваат тоа злато што може да се Ona ima licencu londonsku licencu, međunarodnu licencu. I rafinerija ne može da radi ukoliko tu ne ispunjava te kriterijume. Znači, to je međunarodni standard. Mi radimo sa takvim međunarodnim Значи со лиценца од Велика Британија, од Лондон. Međunarodna licenca. Licenca mora da ima. Mora da ima, ali to je svaka od tih velikih, to su velike rafinerije. Што е 4 деветки? Znači, čistoća zlata. Значи треба да е 4 деветки. 4 devetke. Чистотињата на златото. Jeste, да 4 devetke, 999. Znači, to je čisto zlato, pošto ima 995, pa onda ima 99, u zavisnosti šta još ima primesa u tom zlatu. Znači, to su sada za razumevanje građana. Треба ли да купуваат злато? Како ќе оди златото? Ќе расте ли цената? Кој е дека ќе се сочиме со економско цунами, вие го најавувате тоа економско цунами. Znači, ja dajem savjet da se kupi, ne berzanski špekula. Danas sam kupio, a za 3 dana prodajem. Znači, ja ne dajem savjete takvima. To je onda špekulacije na berzi, igra na berzi, to je druga priča. Ja govorim o građanima koji drže novac, da li je to sad, i to je odmah da objasnim.
Ja ne pričam onome ko ima 5 miliona evra, 10. Ja pričam o malom građaninu koji ima 100 evra, koji ima 1000 evra, koji ima, recimo u Srbiji ima 11 milijardi evra na štednji kod štednji banaka. I ta štednja je ugrožena. Znači, uzmi svojih 1000 evra, 2000 evra, 3 koliko imaš i to što da bi se zaštitio, da to ne propadne, ti znači savjetujem te da kupiš investiciono zlato u apoenima od 1 gram, 5 grama, 10 grama i to sada svako bira za sebe. Dobro što me dragaš, toliko li loš period ne čeka? Koji je rast? Samo da odgovorim. Znači, koji je rast? Znači, ulaganje na 5 godina, od 3 do 5 godina. Znači, oni koji su, zlato je danas, recimo, u avgustu je bilo 2070. Ko je u julu kupio, a prodao u avgustu, za mesec dana je zaradio 27%. 27%, jer je došlo do velikih oscilacija cena. Znači, ako je neko uložio 100.000 evra u zlato u julu, 127.000. 127.000 je čisto zaradio u avgustu mesecu, ali to su ti skokovi bili. Pa je onda zlato, znači, raste, pa da ja ne govorim o toj vrsti ulaganja na mesec dana, ja govorim na 3 do 5 godina. Znači, da zaboraviš potpuno to, da imaš zaštitu svoju u slučaju da dođe do potpunog kolapsa financijskog sistema, da ne možeš da dođeš do svog novca, ti imaš količinu zlata kod sebe koji ti omogućava. Otuda savjetujem manje apoene. Znači, ako ti treba sada, treba nešto da platiš, pa ti bolje da prodaš 2, 3, 5 grama nego da imaš veće apoene, to je nezgodno za prodaju. Sada, u istoriji civilizacije, znači, ukidanje zlatnog standarda je bilo prevarom američkog u vreme Nixonove administracije 1971. godine. Inače, cela istorija je zapravo istorija zlatnog novca. I to svi dobro znaju. Svako nek se seti svoji babe, dede koji su rekli, svako je držao neke dukate, srebro. Srebro će imati još veći rast. Ali srebro, problem kod srebra je što je u Srbiji, recimo, je porez na srebro, na zlato nema poreza. Tako da i ovi koji kupuju iz Makedonije nemaju nikakav porez, ne plaćaju. I drugo, što je srebro gabaritno, veliko. I ono mora, znači, za 10.000 evra zlato može da stane u džep. A za 10.000 evra to je, ne znam, 20-30 kila srebra koje moraš da stavljaš negde u neke trezore. Dalje, ne sme se preporuka. Zlato nemojte da držite, to što kupite, nemojte da držite u banci, u sefu, jer to će biti nesigurno. 5. aprila 1933. godine Roosevelt je doneo odluku, vlada Sjedinjenih Američkih Država, da se svi sefovi otvore i zaplene, jer je bio potpuni ekonomski slom, a to sad sledi u Americi. Znači, svi koji gledaju, Makedonci koji gledaju, a žive po Americi, to će se ponovo desiti. Nemojte vašu ušteđevinu, sad se obraćam njima, jer oni ipak imaju više kapitala nego ljudi u Makedoniji. Znači, nemojte vaš kapital koji ste stekli u Americi i imate $300.000, da kupite zlata za $300.000, pa to stavite u sef banke, jer će vam to biti uzeto. To je 5. aprila 1933. Rooseveltova vlada uradila. Pa šta treba da uradimo? Držite kod sebe. Gde kod sebe? Pa evo, znači, inteligencija balkanskih naroda, neka svako smisli gde može da drži i može da se zaštiti. Dobro, gospodine Dragoš, што ќе се случува во Америка? Имате одредена теза дека ни политиката на Трамп, ни политиката на Обама, ни политиката на Бајден драматично не се разликуваат. И нели она шпекулација што беше некаде пред 7-8 месеци дека Трамп е првиот председател после Кенеди кој влегол во федералните резерви, дека успел да им наметни правила на однесување, дека министерот за финансии успел тамо нели да направи ред, да ги стави под контрола, тоа се покаже дека е лага. И дека во времето на Трамп се упумпани многу повеќе пари во економијата отколку што се упумпани во времето на Обама или во времето на пред Обама, Буш и така натаму и така натаму. Што се случува де факто сега во Америка? Бидејќи ние поминуваме низ една тешка економска криза, тешка пандемиска криза, тешка психолошка криза која изминатите 7-8 месеци се случува во светот. И ово одреден проект кој ние не знаеме, предпоставуваме кој го има осмислено, зошто го има осмислено, меѓутоа врз база на економските параметри ми се чини дека најлесно е кога дојдеме до одговорот што де факто ни се случува и кој е идејниот творец на ова што се случува сега. Da. Pa pandemija, moje mišljenje, je znači produkt
ekonomskog kraha neoliberalnog kapitalizma. Тоа го кажавме минатата емисија. И се потврди тоа што го кажавме. Da. Znači, da li Trump ili Biden, sa stanovišta američkog građanina, ne sada međunarodne politike, nego pričamo o 334 miliona Amerikanaca. Potpuno je svejedno da li Biden ili Trump. Zašto? Pa zato što, evo primjera, medije u svetu, 90% medija u svetu je u vlasništvu 6 kompanija. To je korporativni fašizam u kome mi živimo. 6 компании 6 kompanija. контролира 90% од медиумите во светот. Dalje. Proizvodnju automobila, 90% 6 porodica kontroliše. Znači, nije to više Hyundai ima, pa sada Peugeot, pa ne, to su porodice na planeti koji to kontrolišu. Proizvodnju hrane, 6-7 porodica i tako dalje. I kod pitanja, recimo, ono što je interesantno, a što niko na ovim društvenim mrežama ne priča o tome, ko je slušao TV duel između Trumpa i Bajdena? Oni su o svemu razgovarali, jedan drugome upadali u reči, sve. Од Украина до корона, се. Sve, ali niko nije im postavio pitanje, ključno pitanje, na koji oni nemaju odgovor. Šta je sa dugovima? To je ključno ekonomsko pitanje danas Amerike i ove civilizacije. Gospodine Драгаш, кои се тие 6 фамилии што контролира 90% од медиумите? Бидејќи ако контролира 90% од медиумите, а ние гледаме дека во Америка медиумите го прогласија Бајден за председател, Da. не дека нема да победи, значи ние не знаеме што ќе се случи, меѓутоа се уште официјалните државни власти и органи немаат прогласена победа на еден од кандидатите. Има судски спорови, ќе видиме како ќе завршат. Меѓутоа, ако медиумите се толку силни да може да прогласат победник во Америка, тога што да говориме за овие наши банана држави, кај што медиумите контролирани од тие 6 фамилии ќе можат вас, мене или било кој друг да го прогласат за победник или да го прогласат за губитник. Кои се тие 6 фамилии што контролира 90% од медиумите? Sve familije su međusobno vezane stotinama godina, znači od Rothschildovih, Rockefellerovih, Morganovih i tako dalje, ali oni su samo izvršni direktori. Znači, iznad njih se nalazi, znači kad idemo ka upravljačima sveta, znači gledamo po obimu novca, kaže Bill Gates je taj koji nameće vakcinu, Bill Gates je jedan potrčko, koji otvoreno priča šta oni hoće da rade, koji ima recimo 130 milijardi, ili ovaj bolesnik Bezos koji je zaradio sada nekih 40 milijardi za 8 meseci je zaradio. I niko ne kaže u kakvim uslovima radi 400.000 njegovih radnika. I on je izjavio, došao sam do 200 milijardi, ali hoću da imam 1000 milijardi. To je problem tog neoliberalnog kapitalizma. Da bude prv. Da bude prvi. Што To je ќе bolest. To je магична pohod. граница, 1.000 милиарди долари да му се брои или да му се мери капиталот. Između nula, nemam ništa, i 1 evro je veća razlika nego između 1 milijarde i 2 milijarde, 100 milijardi i 200 milijardi. Kad nemam ništa, a 1 evro imam, mogu da kupim hleb, mogu da pustim čokoladne bananice i taj dan da preživim sa 1 evrom. A kada imam 300 milijardi, hoću da imam 1000 milijardi, to je bolest. To je i taj kapitalizam, to je njegova suština, što je on u duhovnoj krizi i to je ta propast zapada o kome je još Spengler pisao 18. Ali da se vratim sad На прашањето на цунамито и на долговите. Da samo objasnim suštinu. Recimo, kada je, ajde uzmemo od Regana, kada je Regan stupio 1981. na vlast, kada on stupio, postao predsjednik, poreski prihodi godišnji u Americi su bili 600 milijardi dolara, a dugovi Amerike su bili 800 milijardi dolara. Znači, kad pogledamo, to je tu negde. 600-800 milijardi tu je. Некаде околу 20 до 25% je razlika od prilika. Ništa to nije. Znači, poreski prihod tokom godine. To je 1981. Danas, novembar 2020. Poreski prihod je 3500 milijardi godišnje u Americi, a dug je 28.000 milijardi. Kada успеа да го направат. Значи, вама е 600 милиарди со 800 милиарди, тука е 3.500 милиарди со 28
1000 milijardi. To je 8 puta više. Kako uspeja? Zato što je to lažni standard. Jer je od 1980. proizvodnja robe, znači ova konkretna roba, znači nešto što se proizvelo, ova dunja, je 4 puta roba povećana. 4 puta. Cena? Ne, količina proizvodnje, robe, automobila, sve robe u Americi, 4 puta se povećala, ne cena. A broj na naseljenje ne je zbog... A novčana masa se povećala 46 puta. 46 pati. 46 puta se povećala novčana masa, a proizvodnja robe se povećala 4 puta. Ne cena, nego količine koje su proizvodile. Dobro, kako? Kako? Ubacivanjem lažnih dolara u financijski sistem. I sada, taj sistem je doveo do raslojavanja unutar stanovništva. 28 pati, vidite to. I sada dolazi ovo, sada recimo pre 2 nedelje na federalnim američkim rezervama, ko hoće nek uđe federalne američke rezerve na statistiku, uključi statistiku. I sad tamo ima statistika. Znači ovo sve što ja pričam je zvanična statistika. S tim što ja ukrštam podatke već 37 godina i kažem koji su pravi dugovi Amerike. Dug Amerike nije 28.000 milijardi evra, to je zvaničan dug. Dug Amerike je 411.000 milijardi, jer je 411.000 milijardi dolara na 330 miliona stanovnika, jer je Trump, sada opet ta laž u martu mesecu kako je Trump preuzeo federalne Amerike, to je potpuna laž. Trump je skrši kičmata na finansijska Amerika, federalne... Potpuna laž. Znači ja nisam ni za Trumpa, ni za... Vidite, gospodin Dragaš, ne može me da doprime do gledačite i do publikata. Pa evo, ako je 130.000 ljudi gledalo, oni će sad ponovo gledati... Da, znajte, nije im kažuvame i tija ne saka da verovat. Trump je dobri od Biden je loš od tija se dve strane ne nista parič. Ne, apsolutno. Ali mi moramo da, naš narod je inteligentan. Naš narod je na Balkanu inteligentan, jer drevna civilizacija je počela odavde. Ali potrebno su mu podaci. A svi vole činjenice. Naprimjer gi prašam, a vo čiv mandat nije go smenив mimето od Makedonije u Severna Makedonija? Vo mandatot na Biden i Obama ili vo mandatot na Trump? Pa vo mandatot na... Što se razlikува? Pa i Srbija je morala da potpiše Vašingtonski sporazum koji idiotizam. Da, so Kosovo vremena... Da vidimo novac. To je suština. Kad hoćete da pratite politiku, pratite novac. Što govori to? Novac govori sledeće. Znači, ovdje sam vam objasnio. Reagan, to je jasno. 600 do 800 milijardi. Sad, dug američki od Reagana sa 800 milijardi otišao je na 28.000 milijardi. U 2 mandata Obama je najviše zadužio. 10.000 milijardi dolara je zadužio Ameriku. Obama. Za koga su rekli čovek reformi, čovek promjena, a on kreten. Politički idiot. 10.000 milijardi. Zadužio Obama. To znači дека толку има упумпано пари во системот без покритие. Така да ве разбирам. Još više ubačeno u sistem. To je zaduženost američke države, ali ima zaduženost građana i ima zaduženost kompanija. Ова, значи, говориме само за задолженост на американската држава. За државу. Да. Ali ima dug građana i dug privrede, kompanija. A ponovo sve kad se svede, ko će to da plati? Pa građani, jer su oni vlasnici kompanija ili rade u kompanijama. I istovremeno to je njihova država i oni su lično zaduženi. Recimo, na studentskim kreditima, Biden je sad u kampanji rekao da će on da oprosti, 1500 milijardi evra studentskih kredita. I tu je sada ogromna razlog. Zašto, kako? A studentski krediti su dugovi jedno 4 do 5.000 milijardi evra. Ja govorim o informacijama koje ja 37 godina pratim, jer prvi sam izašao sa time da Amerika zadužena 380.000 pre godinu i po dana, sam rekao. Сега je 411. 411. I sada završimo ovo. Znači, Obama je zadužio još 10.000 milijardi. I onda dolazi 2016. Trump. Da vidimo sad šta je on uradio. Od 2016. do 31. decembra 2019. Trump je zadužio Ameriku 8.000 milijardi evra. 8.000 milijardi znači, Trump dolara. za 3 godine 8.000 milijardi, da. A ovaj za 8 godine 10.000 milijardi. Tako je. A onda dolazi korona. I od marta meseca do novembra meseca Trump zadužuje Ameriku 11.000 milijardi. Ubacuje se u sistem.
Jedan deo se ubacuje zvanično preko Feda, a drugi ono što je nekada radilo se u Jugoslaviji preko SDK, što se radilo nezvanično, to štampanje novca, ubacivanje na račun. Služba državnog knjigovodstva, Jeste. opštevstvenog knjigovodstva. Jeste, znači, tako da je Trump zapravo zadužio Ameriku 19.000 milijardi Za dolara. jedan mandat. Za jedan mandat. Ovoj 10 za 2 mandata. Jeste, ali sledeći koji dođe, ako ostane Trump, on će sad zadužiti za novi 20-30.000 milijardi. A ako dođe Biden, on će zadužiti za jedno 50.000 milijardi. Na Bidena igra Wall Street, jer su oni mešetari financijski i berzanski. A kriza je izbila u avgustu i septembru 2019. godine kada je došlo do kraha međubankarskih pozajmica na berzi, na finansija. I tada je neko rekao idemo na pandemiju. Setili su se pandemije i oni su faktički proglasili pandemiju koja je potpuno suprotna svetskom zdravstvenom sistemu kad se proglašava pandemija. Zašto? Pa da bi i sad je to, mi ulazimo u potpuno novo doba opšte manipulacije, straha i svega ovoga što se dešava i čovek je izbezumljen kad sve to sluša što se dešava. Recimo, stanje u Americi je katastrofalno. Znači, i Amerika ide ona je imperija u rastrojstvu. Znači, 1 milion ljudi je napustilo New York. Zvanično se vodi 300.000 ljudi. 1 milion beže. Da, begat od New Yorka. Gde beže? Beže u provinciju, beže na sela. Ono što sam ja u emisiji govorio i što smatram da je suština zašto nastupam na televizijama, vidim da ima taj efekt, da dajemo savete, rešenja. Jer dođu pa blebeću, satanisti, pedofili, ovi, oni, a ne zna rešenja. Naši luge koji žive u Amerika, treba da podignu novac. Teksas i tako. Ne, ги слушам, ми јавуваат информација тамо, велат масовно богатите луѓе се враќаат на село. Bravo. Kude? U Makedoniju? Ne, u Ameriku. U Ameriku. A ja im predlažem, to je dobro, ali još bolje da pređu i u Makedoniju. Znači da donesu svoj deo kapitala u Македонија. Дел од луѓето веќе се свесни дека треба да ги напуштат големите градови. И навистина тие големи градови ќе бидат као некоја школка која ќе функционира самостојно по некои 10-15 години, ќе останат овие мигранти што ни доаѓаат и така натаму. А се она што е домакинско, што е функционално, што размислува со своја глава, ќе ги напушти големите градови во Македонија, кој што ќе се случува во Америка. Меѓутоа, да се вратиме на Бајден на Трамп. Тамо тие се пред граѓанска војна, гледате. Тоа што нас ни го правеа 20-30 години, всушност беше само мало увертира за тоа што им се случува тамо. Тие се пред колапс. И ако некаде пред 2 века водеа на вистина војна помеѓу северот и југот, тие сега се во многу подлабока криза, во многу подлабоки разлики помеѓу Никада после тоа граѓанскog рата во се највеќе разлики. Прв пат војна на нивна територија, ова биолошка војна, не можеме по никој финансиска војна, психолошка војна, ние реално се соочуваме со војна, 180-190 држави во исто време, господине Драга, се офатени од целата ова работа. Вишеstruki su problemi, znači tu su rasni problemi, pa verski problemi, pa onda recimo problem južnih dela američkih država, Teksasa, New Meksika i ostalo. Recimo u Teksasu ima preko 190.000 ljudi koji su naoružani, spremni da bude vojska, ima jak pokret za odcepljenje Teksasa od Amerike i tako dalje. Znači, imperija u rastrojstvu. Masovno kupуваат oružje. Nema gotovo slobodnog oružja na tržištu i nema oni koji vas obučavaju kako da koristite to oružje. To je samo dokaz da se, i još jedna treća interesantna informacija, oni koji imaju kuće, sve veći broj grade sobe u kojima mogu da se zatvore i da prežive 2-3 meseca ako bi došlo nekog da ih opljačka. To je samo dokaz straha. Колку се несигурни. Nesigurni. Tako da je sada mi prisustvujemo krahu jedne imperije. Sad treba da znamo istorijski kako imperije propadaju. Znači, američka imperija je nastala na 2 rata. Prvom i drugom je nastala. I ona se od 70. godina nametila na taj neoliberalni fašizam, koji se zasnivao na tome, znači, opšta liberalizacija, banditska privatizacija, stabilnost kursa i sve to smo videli u slučaju, ne znam, Čilea, ubistva Allendea, sve to bila priprema za ovo doba koje se sada vratilo Americi. Kako naš narod kaže, ko drugome jamu kopa, sam u nju pada. I sad je Amerika, imperije sve propadaju. Znači, imperija, recimo Rimska imperija je propadala 200-300 godina.
Romejsko carstvo je propadalo 400 godina. Od Sulejmana veličanstvenog do srpskog ustanka 1804. godine ima neki 350 godina. Znači, imperija ne može da propadne i država ne propadne u jednom danu. Znači, porodica može da bankrotira u jednom danu. Porodica. Kompanija može da bankrotira za nekoliko nedelja. Ali državi trebaju godine, a imperiji može da se desi da decenijama, da ne kažemo stotinama nekih godina. I sada američka država ili imperija, ona propada. Дека тоа ќе биде долг и болен процес. Da. Еден процес на гниење, како што беше во Рим, на распаѓање, на напади, на грабежи, на умирање. На човек е еден многу болен процес. Дали тоа ќе мори ние како свет да го поминуваме? Гледате, Америка е во моментот доминантна економска и воена сила. Ако долговите во Америка, ако нели надежта дека Трамп нешто ќе смени. Тоа беше надежта 2016 година. Велите дека Трамп не само што нешто не сменил, туку е задолжил Америка повеќе него што го направи Tako je. To znači дека Trump je Drugo, on je smanjio korporativne poreze, znači bogatima. On je smanjio korporacijama sa 35% na 21%. Znači on dolazi iz tog sveta, bogato. Znači, to je ne Robin Hood koji će go spasi sveto, tuko je, to je del na toj svet što se veli. Oni imaju zajedničko gazdu, to je ta familija kako ja zovem. I onda oni igraju sada po potrebi, jer vide, u Davosu je bilo, znači prošli Davos je bio tome šta da se radi, svet se nalazi pred socijalnom... To je januari. Da, u januaru 2020. ko je pratio tamo šta se dešava, znači oni su po prvi put postavili socijalno pitanja. Šta da se radi jer je nezadovoljstvo ogromno. Znači kada se uzme plate američkog radnika, imaju sve grafikoni, od 1973. do 2020. godine, znači 80% Amerikanaca je, pala im je kupovna moć preko 35%. Znači, za 35%. Pala je kupovna moć nego 73. Значи за 35% со таа иста плата сега што ја зимат, може да купат за 35% помалку работи. Тако е. Во споредба со 1970 година. Тако е. Значи во 50 години, значи ке нема развоја. Нема развоја. За njih. Ali za ovaj jedan sloj najbogatiji, i sad ima taj pre 2 nedelje na Fedu podatak objavljen, oni sve javno objavljuju. Znači samo je problem što ne čitaju ljudi. Znači Fed je objavio da 1% najbogatijih Amerikanaca, to je 676 milijardera u Americi, imaju 35.400, recimo 80 miliona dolara. 35.480 miliona dolara. Milijardi dolara. 35.480 milijardi dolara. To ima 676 milijardera. A 50% Amerike, to je znači 170 miliona ljudi u Americi, imaju 2080 milijardi. Ovih 676 u odnosu na 170 miliona imaju 17 puta veći prihod nego ovi. To je suština krize. Рековте лани август месец, септември дојде до конфликт на берзи. Тогаш е и почетокот на корона кризата. Октомбра. Да. Počinje u Wuhanu, počinje, znači onaj seminar ratni. Sportski igri. Jeste. Amerikanci se ne smeštaju kasne i smeštaju se u hotel i mislim da su tu uključeni svi. Moje lično mišljenje znači da to deo biološkog rata. Има одличен серијал на Кина, Вид Ю се вика. Не знам дали се гледа Вид Ю. Добро се, тоа е нели со одредена идеологија дека кинеска комунистичка партија најдобра и така натаму и така натаму. Има англиски превод, значи секој од гледачите може да го погледне тоа на YouTube се наоѓа. Кај што Кина дава својата верзија како е настанат овој вирус. Кинезите велат дека тоа е на тие спортски игри, војнички спортски игри, дека е во некои тестери во голем трговски центар. Ја не велам дека тоа точно, знаете. Сите држави сега, сите големи системи кадаат своји варијанти, своји верзии како има настанато целата оваа пандемија. Меѓутоа суштината е дека кризата почнува некаде септември, октомври месец кога се јавува кризата финансиска во Америка, колапсот кога почнува да се. И njima je treba, znači, tom obliku, kao kod Jugoslavije kad se raspadala, umjesto da se na miru konfederalno raziđemo i dogovorimo o ekonomskom. Recimo, ako
od ponedeljka, prošlog ponedeljka, mi imamo novu asocijaciju ekonomsku, fantastičnu, Kina, Japan, Južna Koreja, Filipini, Singapur, 15 država se dalekog istoka... Australija. Australija, Novi Zeland. Da, Australija, su se udružili za ekonomsko tržište. Ključnite sojuznici. 2,2 milijarde stanovništva i 34% svetskog tržišta. Oni su se udružili. Znači, ključnite igrači na Amerika na Pacifiku. To su odgovor na Trumpovu budalaštinu da blokira Kinu. Kina je odgovorila tako što je rekla u redu, ti nas blokiraš, sad se mi okrećemo ovom svetu i pravimo jedan veliki blok, Okeaniju, kako beše kod onoga Orvela. Pravimo sada tu jedno naše tržište u kome ćemo mi se okretati. I dalje, vrlo važan podatak. Znači, dolar je bio svetska valuta od 70. godina. Međunarodna obračunska valuta. Nije broj jedan. Sada, dolar je pao ispod 60%, već negdje oko 53-4% korišće, gde se upotrebljava. I to je bio moj sukob u posljednjih 30 godina sa ljudima koji nisu na tržištima, koji nikada na tržištu nisu dolar jedan napravili, nego su samo paraziti političari, mešetari, lupaju gluposti. A to je i Milton Friedman, Nobelovac, ekonomista, Čikaška škola, to je bandit, najveći razbojnik koji je smislio taj sistem štampanja dolara bez pokrića i on ga razradio. Na pitanje, a šta će se desiti kada taj dolar, koji se lažni dolar, falsifikovani dolar, ide u svet? Znači ti za lažnu neku novčanicu od papira, ti kupuješ naftu, kupuješ što je realno. Kupuješ meso ovčije Kupuješ ova. Da, kupuješ realnu imovinu. Kupuješ neki telefon, što je realno. Realno, zašto? Za papir koji ti štampaš. Taj papir košta 1 cent, a ti kupiš ovo koji košta $2. Pa koja je tu zarada? Koja je tu zarada? I su tendencija da ne čini ni 1 cent ako štampaš je pa na tomu toga, da čini 0,1 cent. Na pitanje, a šta će se 90. godina, kad sam ja pitao, a šta će se desiti kada dolar počne da se vraća nazad? Nije bilo odgovora. Oni su rekli, pošto sam ja na financijskim tržište, to se nikad neće desiti. Ali postoji u hemiji zasićen rastvor. Znači, ako ovu času stavim 1 kašičicu šećera, jer će biti slatko. A šta kad stavim ovu čašu kilogram šećera? Pa to će se u jednom trenutku više neće biti vode. Šećer će da upije svu tu vodu. To je financijski sistem. Financijski sistem je krvotok. To u Amerika se slučuje svega. Sad je to u Americi. Znači sad se sada međunarodno... Sada dolar od se vraća u Amerika. Bravo. I sada kažu, Kina prva je krenula, Kina, Rusija. Čekaj, a što mi uzimamo dolar ako ti plaćaju, to je takozvani, to smo mi u Jugoslaviji imali sa Rusijom, Sovjetskim savezom. Clearing. Znači ti imaš svoj račun u juanima, ja imam svoj u rubljama. I mi se prebivamo. Znači na kraju godine da vidimo saldo kakav i dogovorimo se. Ili ja tebi zlato ili ti meni zlato. Zato je od 2015. Rusija, Kina su najveći kupci zlata. Zato kupuju zlato kao rezervu da bi se stvorila podloga za novu valutu, jer ne može iz papira, šta je podloga tog papira? U Americi nema ništa, a on mora da ima podlogu, on mora da stoji na nečemu, na čemu treba da stoji? On mora da stoji na realnoj ekonomiji, da bi ovo držalo. A toga nema? Nema toga, jer je 78% ekonomije u Americi su usluge. Ja, tebi, ti, meni, on tamo su usluge. Nemare, sva ostala realna ekonomija otišla u Kinu. Proizvodnja. Znači, Steve Jobs, kad je napravio telefon, on je došao kod američkih ovih i rekao je, znači ima to u njegovoj knjizi, i rekao, ja hoću da napravim Android koji može to, i trebalo mu je ova staklena sve je napravljeno, ali mu je koja će na dodir da radi. I on je otišao, ovi su rekli, američki naučnici su rekli, nama treba 3 godine da mi to uradimo. On je uzeo avion, otišao u Kinu. Došao je u Kinu i rekao ovako, meni treba staklena koja će biti omogućavati dodir, sve rekao šta mu treba za ovaj telefon, a oni su mu rekli, sačekajte 2 dana da mi porazgovaram pa ćemo dati odgovor. On je sačekao 2 dana, oni su rekli ovako, mi to možemo da napravimo za 6 meseci, ali mora da se zaposli 200.000 ljudi.
I tako je Steve Jobs došao u Ameriku, iz Amerike u Kinu i onaj grad gde su se posle ljudi ubijali, bacali, ogradio kao koncentracioni logor, to je taj krupni kapital, 200.000 ljudi je tu radilo i on je za 6 meseci izbacio Android. Za 6 meseci. To je kapital koji brzo radi. On je pobegao iz Amerike, jer je uslovi u Americi mu nisu dobri i on je otišao na neka druga tržišta. Sada, mora se to razumeti u slučaju država kreditno-monetarna politika. Znači, dolar se štampa bez pokrića i on je sad počeo da se vraća. I on se neće da ga uzmu Kina i Rusija. U Indiji, priča mi drugar, pilot je tamo, ti hoćeš dolarom nešto da platiš, on kaže, neću to da primam uopšte. Indus kaže. Sad imaš novi problem, neće Indija. To se milijarda. I sada se odjedan puta... To se 2,5 milijardi. Znači to se nekada 20 do 25%. I sada dolazi od 100% korišćenja ili 90% korišćenja, pada sada na 50%. Kad se sav taj novac nazad vrati u Ameriku, bit će potpuni kolaps. I dolar više neće vredeti i predsjednik Šangajske berze pre 2 meseca rekao da on predlaže stvaranje super valute nove, koja će ima podlogu na zlatu. Na zlato on traži. I svi ozbiljni pričaju o tome da mora da bude podloga na zlatu. Otuda naše mišljenje i savete ljudima, radite to što rade velike sile. Анте Марковиќ пропадна, бидејќи веруваше дека со економија може да ги реши политичките тензии и кризи. Америка беше болна држава и пред доаѓањето на Доналд Трамп. И сите повици дека Америка треба да се реформира, тие се обидеа козметички само нешто да дотерат. Американците нив со години им велат треба да се сруши зградата, се изгради нова, а тие именуваат тапети. Или Nema velikog restarta. Sad posljednjih dana, ako si primetio, samo pišu veliki restart. Veliki restart je velika prevara. Ima moj tekst, pročitajte od pre 4-5 meseci. Veliki restart, to je velika prevara. Znači, to je... Dobro, Трамп, како можеме да го дефинираме? Како голема измама, бидејќи очекувањето од Трамп беа поголеми од сите други очекувања. Ниеден американски председател во овој, да речеме, слободарски свет, не е дочекан со поголеми очекувања. Може би ќе победи на изборите, не знаеме што ќе одлучи Врховниот суд. Не е ни битно, не е ни суштината на прашањето и на разговорот во тоа. Јас мислам дека нема разлика дали ќе победи Трамп или Бајден, бидејќи тоа што... За американце нема. Да. За остали свет има. Да. Ima ostali svet zato što će ova Bajdenova ekipa ići agresivno i izazivat će ratove, a Trump nije ušao u rat. Da, nema napravljeno ni to jedna nova vojna izmena te 4 godine. Ali jer je znao ako uđe u rat, recimo u Iranu kad se ono desilo, on je odustao od tog rata. Znači, mnogo je kooperativniji i taj biznis je shvatio da mora da Amerika se vrati svojim problemima, da će daljom ekspanzijom dovesti do brzog propasti Amerike. Што може да прават американците? Ово што ви говорите, те го знаат. Парите ќе им се вратат назад. Тие пари ќе бидат безвредни. Ќе имат многу долари. Хиперинфлација? Да, хиперинфлација. Тоа гледавме Германија, тоа гледавме Југославија како се распагаше. Значи тоа е почеток на распад на одредена држава. Политичките проблеми не се решаваат, пумпаат пари да го задоволат населението, да ги задоволат корпорациите, тоа на крај крахира една држава. Ние гледавме Југославија. Тексас каже ја ќе да се одвоим, Флорида, Аризона и така почне raspad jedne države. I sad, u slučaju da se nema Jugoslaviji, ja sam rekao da sam u Nanjingu sam bio gost pre 7 godina i napravili su prijem i bio sam sa gradonačelnikom, sa ovim centralnim komitetom njihovim, sa glavnim ljudima Nanjinga i onda su mi rekli da oni imaju na svom fakultetu čoveka koji govori naš jezik i koji je izučio, samo predaje raspad Jugoslavije. I mene je bilo interesantno i onda sam upoznao tog čoveka. Znači samo to go predava? Da, profesor, doktor za raspad Jugoslavije. I ja ga pitam, a zašto, kako? Pa kaže da plaćen je to bio, da izuči sve, da bi to predavao da se to Kinezima ne bi dogodilo. Raspad. Jer načinom kako se raspala Jugoslavija, znači, Ante Marković, koji je jedini bio pismen, civilizovan i znao posao, jer je došao iz struktura inženjer, iz rade Končara, poslovan čovek, ali je odlično poznavao i bio je u Saboru i politička struktura. Međutim, njegova najveća, prvo, taj ekonomski program, ja sam u startu rekao, nije bio dobar, jer je to bila kozmetika.
sve reforme u Jugoslaviji od 63. 5. su bile kozmetičke, kao sad u Americi. Ne može restart sistema. To su Kurta i Murta, promene se. Pa se zove Biden, pa se zove Obama, pa se zove Trump, a suština totalitarizma ostaje ista. Ostaje ista. Raslojavanje sve. Mora taj sistem da se sruši. Ili će se srušiti. Tako što će elite reći, mi ćemo da ga sada srušimo i da napravimo nešto novo, pa neće ovaj sa 200 milijardi da sanja o 1000 milijardi, a da 100 miliona ljudi nema hleba da jede, nego će reći mi moramo da idemo na jedan potpuno drugačiji sistem. Znate, prv pat meni mi se čini дека и тие се свесни дека системот им е во колапс. Проблемот или прашањето е дали се спремни нешто да сменат. Сите овие структури големи играчи, кога ги слушате, тие се свесни дека системот им капитулира, дека им е во колапс, дека само прашање на време кога ќе одат во фалименто. Сега прашањето е дали имат сила во себе да сменат нешто или ќе мора да потонат. Како Титаник. Iz mog poznavanja nisam siguran da je to tako. Znači, dospelo je do naučne zajednice, da je sistem došao do kraja. I to prvi put, tek, da ne pričamo stvarno o Chomskom, o ljudima koji su već nagovestili decenijama unapred, šta će se desiti. Ali u naučna zajednica tek od prošle godine je počela intenzivno, profesori i doktori da pričaju da sledi kolaps sistema. Pa onda slobodne društvene mreže po Americi. Да кажете дека короната всушност е манифестација на пропаста на тој систем? Da, ali hoću kaže, mislim da u epicentru Wall Streeta, Pentagona i Bele kuće to još nije pobedilo. Oni dalje misle da mogu prevarama, špekulacijama i ovo je borba između dve špekulacije. Dobro. Trumpove i Bidenove. Što bi napravili со špekulacija? Уште повеќе пари ќе се обидат да печатат? Pa, kako da kažem, ja sam upoznao te ljude na Wall Streetu. Oni su psihopate. Ja sad govorim kao bankar, kao čovjek koji je... Znači, oni su psihopate, oni su bolesni. Znači, on kad bude imao 1000 milijardi, on će da se bori za 2000 milijardi. I njega ne zanima da li će tamo na Balkanu 60 miliona ljudi da umre ili neće, do njega to uopšte ne zanima. Znači, mi imamo problem sa ljudima koji vode civilizaciju, koji nisu ljudi, koji su mrze ljude. Dobro, зошто ја измислија короната? Велите дека тоа е октомври месец минатата година, значи ние веќе правиме една година и еден месец кога снема ова интервју. Зошто ја измислија короната? Очигледно дека тоа е биолошка војна. Очигледно дека тоа е биолошки проект. И очигледно дека тој биолошки проект нас не носи до граница да ова биде трета или некаде некоја варијанта на трета светска војна. Очигледно, господине Драгаш, дека секоја војна се води или за територија, или за капитал, или за богатства. И оваа војна се води за тоа. Што е есенцијата на проектот корона? Не велам дека не постои вирус. Не велам дека не е опасен. Апсолутно. Опасен е и постои. Постои. Да. Али не е пандемија. Да, бидејќи бројките не говорат дека е пандемија. Да. На сите сили нели се обидуваме да покажеме многу поголеми бројки за да се докаже дека... А где е грип? Како е грип несто? Да, па гледате во Австралија. Во Австралија во еден исти временски период, бидејќи тие поминат, тие се на јужната хемисфера, во еден период кога требаше да има сезона на грип, не се појави грипот. Нас нели не велат што ќе се случи ако грипот и короната се спојат заедно, и во Австралија не се споја. Немаше ни 1% грип во споредба со претходната сезона. Да. Како овој проект тие сака да го искористат? Повторно се спасат од пропаст на капитализмот. Opet kažemo, znači kapitalizam, neoliberalni kapitalizam ili neoliberalni fašizam ne nudi nikakva rešenja. Nikakva rešenja. Rešenje je samo kako ga oni vide da oni budu još bogatiji, a da robotizuju, vakcinišu i naprave zombije. U ekonomskoj teoriji zapadnih zemalja postoji zombi preduzeća, zombi kompanije, tako se zovu. Zombi kompanije one koji ne mogu da prežive bez finansiranja federalnih američkih rezervi. Гледате, ако овој потрошил или ушмукал или уфрлил во системот 8 милиарди за 3 години, зборам за 8.000 милиарди, сега само за 7-8 месеци или 9 месеци 11 милиарди. Значи тоа се ефектите на короната. Ако тоа го сведеме и на ниво на Европа, на ниво на Србија, на ниво на Македонија, гледате, се уфрлаат пари во системот без покритие, се задолжува системот. Кој ќе тоа да плати? Кој тоа ќе плати? Кој ќе тоа да плати? И кој тоа ќе може да го издржи? И што ќе биде на крај цртата која ќе ја сведиме под короната? Они hoće da načine koncentracioni logor.
To je njihova osnovna. Zato su i FEMA logore i napravili. Vakcinaciju omogućavaju da preko vakcinacije, znači, vrše lobotomiranje nacije. Znači, ovo je krah potrošačke civilizacije. Ovo je period od 2500 godina zapadne civilizacije koja dolazi sad od svog kraja. I mi živimo, i sad opet postavljanje pojedinačne strategije u toj razumevanju šta se dešava. I on kaže, pa ali ja neću za mog života to doživeti, ali naši životi nisu ništa. Mi treba da se borimo za naše potomke, za čovečanstvo i za planetu, jer je kapitalizam i na bazi rasta profitne stope, sve prirodne resurse će da uništi, sve prirodne resurse, stalno rast, a taj rast dolazi iz monetarne sfere štampanja dolara i evra bez pokrića. I mi sad imamo, u redu, ne rade ljudi zato što je korona, je li tako? Dobro. I Srbija je dosegla taj, ne znam podatke za Makedoniju, da je budžet, recimo, trebao da bude u minusu 200 miliona evra, on je sada 4,2 milijarde evra, bit će 6 milijardi evra. Pitanje, ko će to da plati? Jer ključno pitanje ekonomije, ko plaća na kraju račun u kafani? I dobro, ako ve prašam, koja je celta, ili sve koja rabota mora da ima nekoje finale? Koja je suštinata na koronata? Totalni totalitarizam. Totalni, on to otvoreno govori, Bill Gates otvoreno govori. Ona muca, ali govori. On kaže da je, pa ne može jedna, dobro, primi vakcinu, prvo ne znamo šta je u toj vakcini. Ta vakcina je sad, i zašto je sad došlo do ove prošle nedelje do skoka? Dow Jones, znači, svi podaci ekonomski su u minusu, a Dow Johnsonov indeks Amerike ili ona SP 500, oni su u plusu, Dow Johnsonov indeks skoro 30.000. Zašto? Pa zato što je Trump dao 12 milijardi kompanijama da vakcina izađu. Pa je sad Pfizer izašao sa vakcinom, pa je Moderna izašla sa vakcinom, pa Johnson izlazi sa vakcinom, pa Biotech izlazi sa vakcinom i moje predviđenje bit će sada 50 vakcina. I sad će početi mešetarenje sa vakcinama, jer to je 7 milijardi ljudi treba da primi vakcinu. 7 milijardi ljudi, puta nekoliko vakcina, ako treba 6-7, to je znači, to je 100 milijardi, puta neka vakcina košta 20, 30, 50, to je ogromno tržište kao 2008-2009 na svinjski grip kad su 3 milijarde zaradili. 3 milijarde su tada oni zaradili. Znači, to je njihova osnovna cilj je stvaranje potpuno totalitarnog društva, znači demokratija je laž, sloboda, nema slobode štampe, slobodnih medija nema jer sve koncentrisano u tim rukama, 6 ovih moćnih manjinska prava ne postoje, ništa ne postoje, postoji samo veliki brat i familija koja sve to kontroliše i to imamo kod Huxleya, imamo kod Orwella smo već odavno prevazišli i ide se znači ka toj zombiranju potrošača, odnosno čovečanstva sa osnovnim ciljem da se sa 7,8 milijardi pobije čovečanstvo na 1,5 milijardu da ih ima tamo, to sve o tome piše se i govori se i sada ovo mora da bude pobuna. Znači onaj u Makedoniji kad sedi i sluša ovo, on kaže, ja neću tome da prisustvujem. Da bi se odbranio, mi sad nudimo rešenja. Beže iz papira, idi na selo, počni sam da proizvodiš, bavi se realnom ekonomijom, smanjuj troškove, suština smanjuj svoje troškove, ne možeš da ideš na letovanje u Tursku ako to nisi zaradio, beži od banaka, nemoj da uzimaš kredite. Evo prvi savjeti. Može li Evropska unija da izdrži ova kriza? Ne, ona je u još većem raspadu od Amerike. Kod Amerikanaca je dobro što se oni ne foliraju. Oni otvoreno kažu. Mi smo, i kod njih su sukobi otvoreni. Kod Evropa je stara kurva koja hoće i dalje da se prostituiše, ali je više niko neće. Nema energetske sirovine. Raspad totalni budžeta Evropske unije. Ono sve što smo pričali 30 godina. Znači, Evropska unija i Jugoslavija u raspadu, totalno. I jedini način brzog oporavka Evropske unije, prvo da unište evro. Da svaka nacija postigne svoju valutu i da se napravi most između, znači rešenje je Rim, Pariz, Berlin, Moskva. To je Peking. To je rešenje spasa Evropske unije. Ako to ne urade, bit će potpuno... Imamo pazarna jedna strana, to je Evropska unija,
Имаме богати луѓе што може да купуваат, а нема пари, нема суровина, значи. Затоа таа Нема врска, sirovina, nema energije životne, stara nacija. Zato je to Carnegievo prebacivanje migranata, to što radi Merkelova. I sad od jedan puta kaže, čekaj, ali kako će onda Evropa da izgleda, ako je to tako? Znači, i sad se vraćamo ka suštini krize, duhovna kriza. Koji je smisao tog života? Ako ti nagomilavaš novac, a oko sebe sve uništavaš. I to je zapadna civilizacija. Znači, kada je Romul ubio Rema, pa on je njega ubio, znači on je oko Rima iskopao brazdu i rekao, ovo je moje, ko pređe ovo, ja ću ga ubiti. Njegov brat je prošao, on ga je ubio. Ta civilizacija zapadna, gde su nas proglasili sa Balkana da smo mi varvari, da smo mi primitivni, i to naročito od 19. veka čitava ta... Ta civilizacija je primitivna, varvarska, ubilačka, zločinačka. Драгаш, сад да кажете дека светот и Европа се пред колапс. Може ли да се спречи тој колапс? Не може. Бидејќи ние во нашите животи се имаме изнагледано многу кризи. Добро, не сме виделе Првата и Втората светска војна, меѓутоа изминатите 50 или 60 години сме поминали низ многу кризи. Ке биде ли ова најголемата криза која ќе видиме во нашите животи? Ovo nije kriza, leto je 35 stepeni i padne pljusak pa nas raskladi 2 sata pa nam je lepo. Ovo je sistemska kriza. Izlazak iz ove krize je moguć, ali s pravljenjem novog sistema. Znači, kapitalizam mora da uđe u neki drugi sistem. Postoji rešenje. Ja nudim rešenje kroz ulazak u humanizam, ne komunizam, nego humanizam. Osnovno, znači, usmeren sistem ka tome, ka moralnim vrednostima. Iznad svih nas se nalazi opšte dobro ili Bog. Ispod njega zajednica, pa porodica, pa ja. Znači, to je suprotno duhovnom ustrojstvu zapadne civilizacije, gde je individualizam, ja sam na prvom mestu. I to dolazi sada do svoga kraja. Ako se ta duhovna vertikala ne uspostavi, Evropa ne može da opstane. To je suština. To znači, i zato u biznisu, hajmo ne kamatna stopa, nego hajmo da zaradimo, a to što zaradimo, hajde da podelimo. Pa kada podelimo, onda srednja klasa se podiže, ona postaje kupovnu moć svoju imaju. Znači, ne može da opstane društvo u kome nema srednje klase. Што во Кина, например, се создаде таа средна класа. Да. Ние ако патуваме сега низ Европа, пред короната, ние ако патувавме, гледавме дека тамо на аеродромите има многу кинези. Тоа значи дека се средна класа кои може да си дозволат да патуваат по Европа, по Америка, по Јужна Америка и така натаму и така натаму. Значи, Кина ја развива средната класа, да, сега на среден рок таа средна класа ќе сака да има и плурализам, нема се долу само со пари. Тоа е други систем. Тоа е сосема друг систем или што ќе функционира тамо, но ова средна класа која се уништува, куповна, која се уништува во Америка и во Европа, всушност значи крах на тие два системи. Може ли нешто се смени? Трамп да остане, Бајден да биде поразен. Дали тоа нешто може да смени или тоа ќе биде само една козметика, така нели? Kozmetika. Nema, znači, Amerika mora da uđe u građanske sukobe, mora da se sruši taj sistem i to ne može ni Trump da uradi, ni Biden da uradi, znači mora slom tog sistema da se doživi. To znači, Amerika je to doživjela 29. Kriza 1929. nije završena 33. To je laž. Ona je 41. ušla u rat. Pa iz rata izašla osnažena i negde oko 52. se završila. Znači, to je ozbiljna sistemska kriza koja je... Ova je još dublja, još teža i ostala zato što padamo sa mnogo veće visine. Lažni standard je bio, lažni standard, koji se proširio po čitavom svetu, i u Srbiji i u Makedoniji. Pa ne možeš ti za 2-3 godine da stvoriš da cela porodica voze kola, da ideš u shopping, znači to je lažni standard. Ако Wall Street сваќа дека кризата доаѓа некаде септември минатата година и се ствара или се работи на проектот Корона, се ги измислија вакцините и тој проект Корона полека ќе се праќа во историјата. Добро, ќе умрат можеби ше неколку илјади или неколку стотици илјади луѓе, не е битно, но тој проект... Милиони 300 до сада. Кога ќе споредиме, да речеме, со шпанскиот грип, кај ше умре 100 милиони луѓе, тоа не се Или кугом у 14. веку една треćina Evrope. Човечанството, да, од Европа. Значи, у Цариград, у Константинополју, сваки дан е 10.000 људи умирало. Че гледате, тоа не се величини или бројки кои одговарат на овие пандемии што беа изминатите 10 или 15 лет. Ке мора нов проект да се наметни.
за да може да се спаси Wall Street. Што сега можеме да очекуваме? Короната ќе заврши како проект, Па зависи, како пандемија. Зависи на што е човек sve spreman. Ako je čovjek spreman da bude zombiran, vakcinisan, lobotomiran, onda će Wall Street i ovi da žive tako i polako će nas ubijati i doći će do toga da se napravi kiborg, da se napravi robotizovani neki čovek i oni misle na taj način da vladaju, jer oni pričaju o tome da je prenaseljena zemlja. Kako prenaseljena? To je suština. Pa to je glupost. Pa prenaseljena zemlja uopšte nije prenaseljena, jer su svi u gradovima nabijeni. Znači, ja sam izračunao da 7 milijardi ljudi može da stane u Australiju, svih 7 milijardi. I da svako ima kuću i da svako ima 12 stari da može sam da proizvede. Znači, oni lažu da bi na taj način ta fašistička ideologija neoliberalizma omogućila ovom sloju da i dalje vlada. Suština je da taj čovjek u Kavadarcima što nas gleda, ili Makedonac što nas gleda u Čikagu, da kaže, pa čekaj, oni na meni grade tu totalitarni sistem, sad ću ja da se izmaknem. Kako? Povuci svoje depozite iz banaka, nek propadnu banke. Čim propadnu banke, oni odmah propadaju, jer nemaju više tu finansiju. Dalje, povuci se na selo, počne sam da proizvodiš. Sam proizvodiš, sam kuvaš i samo kupuješ ono što moraš, kao u ratnim uslovima. Јас, господине Драгаш, ко видов дека Бугарија стана членка на Европската унија, знаев дека ЕУ ќе пропадне. Ако видов дека бугарката стана прв човек на меѓународниот монетарен фонд, знае дека и светот ќе се распадне. Значи, штом бугарите дојдоа да бидат дел на Европска унија или да бидат начело на меѓународен монетарен фонд, тоа мора да се распадне, нема што да функционира. Добро, тоа е сад комшијски, јел? Па добро, ако со комшиите така малку не се препадаме. Суштина разумевања да ово sve što se radi je licemerno, pokvareno, podlo i nema, sve te navodne reforme su laž, od evropskih reformi do ovih američkih. Znači, taj totalitarni sistem mora da se sruži i mora čovek da se pobuni. Mali čovek mora da se pobuni. I zato ne može da kaže, mene politika ne interesuje. Politički, ko to kaže, taj je politički idiot. Jer politika je lečenje dece, lečenje starih, politika je zapošljavanje, politika je ceo život. Ti možeš da kažeš, ja neću da se bavim politikom, to je u redu. Evo ja za sebe kažem, neću da živim od politike, da primam platu od politike, ali politika je naš život. I dok ne budemo napravili zajednicu u kome neće biti političara, u kome će se raditi u korist zajednice, i ovo što ja nudim, to je nova ideologija, nema nove političke ideje, ovo je nova ideja, planetarna, a to je, znači, ako je zajednici dobro, zajednici, bez obzira da li je ona makedonska ili je srpska, ako je zajednici dobro, i meni je dobro. A zapadna ideologija je bila, meni treba da bude dobro, a baš me briga za zajednicu. Sad je došlo to do kraja. I otuda, onaj ko ovo razume, treba da usmeri svoje odluke i svoje potomstvo ka tome, ka realnom životu, jer sve ono što bude u ovoj, kako bih rekao, u ovome što Wall Street i oni rade, to će sve da propadne. I mi sad naredni 10 godina, korona će trajati minimum 5 godina, jedna pa druga pa treća, hoće da slome totalno čovečanstvo. Ako uspemo stvoriti nacionalne države koje će onda da sarađuju, to je ovaj Evrosav, evo sad je Kina pokazala. Znači, Kina to je posebna istorija, poseban mentalitet. Mi ne želimo u Srbiji ili na Balkanu, mi ne želimo da imamo takvo uređenje, da centralni komitet o svemu odlučuje. Mi smatramo da možemo na drugačiji način da odgovorimo, ali da bi se to desilo, mi moramo da slomimo ovaj politički totalitarni sistem. Имате интересна теза, велите дека проектот Корона ќе трае 5 години. Имате уште една исто интересна теза, дека што велите дека и да победи Бајден, таму има 3 клучни струи, 3 клучни групации кои ќе се обидат тоа да го контролират. Ќе може во финалето на емисијата да анализираме политиката во Америка, што ќе се случи во Америка, во Русија и во Кина. Трите структури околу Бајден, како што сега стоите работите, може би Бајден да биде избран за председател, ако не се смени нешто на Врховниот суд во тоа рачно пребројување на гласовите, или не знаеме, да не шпекулираме како во кладилници или на берзи.
Tije tri strukture okolo Biden, što očekujete дека ќе прават? Три клучни структури. Da, znači rekli smo da Wall Street igra na Bidena, to su pokazali Dow Jonesov indeksi da su u skoku, a tri strukture su prva, Bidenova porodica koja je kriminalna i oni hoće da drže Bidena što duže da bi oni razvili svoj biznis. To je Ukrajina Gate. Sve, znači porodica. Druga je ekipa oko Clintonovih i Obame, koji isto imaju želju da ga smene već posle 3-4 meseca, jer je on dementa, ne zna šta priča i tako dalje. Da vide Kamala Harris. Tako i Kamala Harris. I treća struktura je ona koja bi možda za Ameriku izgledala bolja varijanta, to je Bernie Sanders i ta socijaldemokratska pokušaj varijante promene nekog sistema, ali ona je najmanje uticajna. Znači, iza Bidena idu tri strukture borbe moći u Americi, što će dovesti do velikih nevolja. Znači, to je samo privremeno rešenje, бидејќи со возраст. Oni samo se bore za sebe. Da. Nema promene sistema. A mi pričamo o promeni političkog i ekonomskog sistema. Znači, kај Бајден, значи тука е дека он е само привремено на таа позиција. Od 9 do 18 meseci očekuje se skok berza za 100%, jer će biti ogromne količine Bajdenovog falsifikovanog dolara ubačeno. За 9 до 18 месеци. Jeste, skok berza i onda potpuni krah. Очекувате дека ќе трае 9 до 18 месеци владењето на Бајден? Da. Дека подоцна ќе му барат веќе замена? Da, možda i pre toga, ali uglavnom zapuštanje ogromne količine. Brutalan je toj sistem, gospodine Dragaš. Šta da? Taj sistem je brutalan, gledate. Pa takav je kapitalizam američki, iz filmova i svega. Wall Street je najveći problem. Oni su brutalni, njih uopšte ne zanima čovjek, njih samo interesuje Вие ги нарекувате психопати или сте работели со njih? Apsolutno. Oni su bolesnici, pohlepni i njih lično znam. Znači znam onoga Meindorfa što je uhapšen, dobio doživotnu robiju. Znači njemu je potpuno svejedno da li će na Balkanu da umre 60 miliona ljudi ako ona ostvari profit 200%. Da, zato ќе трае короната 5 години, ko što велите. Pa mišljenja između 5 i 10 godina osnovni im je cilj da savladaju čovečanstvo, da nametnu totalitarni sistem vakcinacije, da lobotomiraju, zombiraju i da idu ka tome da sve bude koncentracioni logor kao u fašizmu. Na drugoj strani imamo... Zašto Rusija? Еве Путин, гледате, он е 7-8 месеци во бункер. Мноштво на теории, мноштво на конспирации, болене, кај се повлече од власт и така натаму и така. Но нели ги читаме изменати овпер, посебно преку британските медиуми, тоа најчесто се Dobro, oni njega najviše i mrze, Britanci su takvi, ali Putin je uradio veliku stvar što je konsolidovao Rusiju, oni su nacionalno se uzdigli, oni su imperija u uzdizanju, međutim ono što sam već 2 decenije pišem o tome, znači Putin je odličan geostrateg i odličan nacionalno razume da Rusija mora da bude imperija. Međutim, njegova najveća bolna tačka je ekonomija. Znači, imamo tamo Glazajeva i celu tu ekipu ekonomista koji su odlični, međutim, Putin njih uopšte ne sluša. On je žrtva svojih tajkuna, koji i ogromno nezadovoljstvo ekonomsko u Rusiji. Po posljednjim istraživanjima koji jedan institut radio, preko 71% građana je nezadovoljno ekonomskom pozicijom u Rusiji i to je sad pitanje, znači Rusija će biti imperija, ali ona mora unutrašnje reforme sistemske da izvrši. Koji se tije tajkuni? Znači tajkuните во моментот се помокни од Путин, бидејќи го контролираат. Pa on je, da, pa to su sad imena, to su braća Rosenberg i cijela ta ekipa koji su jednostavno prepreka reformama ekonomskim u Rusiji, koje su, drugo, najveći problem njegov je taj neoliberalna struja u finansijama, odnosno u centralnoj banci. Ja sam napisao jedan tekst koji su Rusi objavili, centralna banka i monetarni sistem je van Putinove kontrole i on to mora da sredi u sledećem ili neki njegov naslednik. Tako da Rusija ima prirodna bogatstva koja su ogromna, ali 90. oni su, Zapad je propustio 90. do 99. godine da oni to njih slome, podele na 6, 7, 8 država, to se neće desiti, imperija Ruska sada dalje raste i ja mislim da će tu, ako Putin nije, doći će neki drugi. Kina je pokazala šta treba da se radi i ona odgovor Trumpu na njegove sankcije idiotske je pokazala pravljanje ovog novog ekonomskog moćnog tržišta. Najmокната земја во светот. Ние говориме нели нашите банана држави, Курту и Мурту и така натаму. 20 години, 30 години, 2 или 3 фамилии од демократите, 2 или 3 фамилии од републиканците владеат со Америка. Едните го предлагаат Трамп. Ne, ima istraživanje američko. Za posljednjih 70 godina 95% istih familija su kongresmeni, isti ljudi. Znači to ja zovem feudalni kapitalizam.
feudalni. Znači, to su porodice koje su senatori po 50 godina. Znači, ne ni liberalen, tuko je feudalen kapitalizam. Laž, to je feudalni kapitalizam i to mora da se slomi. I za kraj emisije, znači, poruka svima koji budu gledali ovu emisiju, znači, nemojte da gubite vreme u operativni, ja sam čovjek operative na tržištima, isključite televizore, gledajte ovakve emisije, uzmite pare iz banaka u svoje ruke, naučite decu da steknu radne navike, štedite, kupujte investiciono zlato, srebro, platinu. Pre svega, povucite se iz gradova ka selima. Neka vam u gradovima ostane 50% kapitala, 50% na selima. Naučite da obrađujete zemlju. Naučite da kuvate, naučite da spremate sami da možete sami da opstanete. Makedonija, Srbija, Balkan je iskorišćenost resursa svega 15%. Ogromni su potencijali. I idete u prirodu, gajite ovce, a onda od ovaca možete da imate vunu, meso, može ovčije đubrivo je najkvalitetnije organsko đubrivo koje postoji. Znači, ovo je smena civilizacija i to je put ka ozdravljenju bolesnog potrošača koji ide u novu religiju shopping molova, da se tamo moli i to je kraj toga ciklusa. Ko to razume? Otprilike 10% ljudi razume, oni se brzo prebacuju na novi stil života. 90% ljudi će da to čeka, da neko drugi nešto uradi za njim i živeće sve gore. Znači, pošto smo rekli da je lažni standard od 1980. do 2020. Na primjerima smo pokazali. Sad ide 2020. 2030. totalni pad tog standarda. Ako nešto ne bude se svako uradio za sebe. I kineska komunistička partija je pre 15 dana donela odluku kako će izgledati Kina 2035. godine. Mi imamo političare i kod vas i kod nas koji ne znaju kako će sutra da izgledaju. Otuda savjet svim gledalcima, uzmite život u svoje ruke, kapital u svoje ruke, novac u svoje ruke i ne trošite novac bez veze, jer tek teška vremena stižu. Ja znam da je nepopularno ovo da se govori, ali ja nisam političar. Naredni 10 godina ide potpuna katastrofa. Ne može Amerika da propadne za jedan dan. Ona će sa sobom povući ceo svet dole. Zato dobro vodite računa o vašem novcu i uzmite novac u vaše ruke, povucite se ka selima, ka poljoprivredi, ka šumama, ka vodama, to je budućnost. Hvala mnogo. Hvala vama. Sve najdobro. Sve najbolje.